بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما شما سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشقعين مرتيسي هاشتمي درس حلقين سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما شما زانت هجرة راند رسول الله صلى الله عليه وسلم هني نازك بيانه نازك بي كمدينة نازك آت كرستا لكن بي وحده نمروه يه وقت مردم وشي مدينة مردم چهنچو دلجتا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة درات كمدينة بيداغه شان هم روش همي داب بيتا صحب نماز كتا درات كغه همي راه ديما وشتاتغه انتظار كنا مرتي باندا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت مدينة رسي نندن چروچ مثل ساق گرم بي نمروچ بي ظهر ران بي ساعتياك بي دو بي واپس رون وتميتگا وشي ان شاء الله باندا که هنچو چه همي روچ هنچو واپس چتا هر کس شو وتلوگا ياك يهودي هست حديثة برز وشتاتگا لهته كوشي همي مات سرا برزا وشتاتگا لهته كوشي همي إن دوالي برزي همشي سرا ديتي چدير مردم پیداگا ويهودا ها گيشتر اهتمام كتا گيشتر يه حبر ميچي بتا شان دل توكا يبزانا يه حبرا فديتي چدير پیداگا زانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم توارجا تم برزا قوشتي يا بني قيلة يا يعني قوشي أمي عربان قوشي أوس خزرجان يا بني قيلة شان بلوك يا كبتنا من قيلة يا بني قيلة جدكم قد جاء شمي بهت شمي نسيب شمي هاز آت كراسي نجد يعني مبهت شمي بهت شرين بهت آت كراسي همي بهت شمي انتظاري كنقاي هنچو يه آواز مردمان گوشا رسیت شی آیه حال دا آیه حال دا شی آیه حال دا هنچو هر کس نزدیک که همه منطقه هر کس پاد کهتے و یکی ود زحما زیری یکی ود ولاکا زیری درو همی راه نیمگا پیداگا فمدینه شهر هنچین شهریه بازار مزنی شهریه بازار چون مکه دابانه ایده یک بازار کسانی قریه وده یک دهاتی هنچو بازار رسول الله صلى الله عليه وسلم هر بچه مکه کهته اولی بازار قبای اولی بازار هر بچه یکی مکه بیت مدینه شهره اولی بازار که قبا بازاره فات نزدیک همدن قبای مردم هداری چه رسول الله نزدیک آت تقریبا 500 نفر دیما آت که رسول الله دیما 500 نفر درست از هم گونه آت که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رستد رسول الله نزدیک هم لوگان میتگان رسته 500 نفر تقریبا آت کوتار رسیند دروگ وشه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم بیا آمن داخل ببی مطمئن داخل ببی هر حبر هر قولتی ما سرچه مانه ما مطاعتی حبران گرم آمن داخل بمی ملکه آمن داخل بمی شهره فرسول الله صلى الله عليه وسلم ها وتوشتره ابو بكر صديق رضي الله عنه وتوشتره همي راها روقايم جنين چوك درو هركس ليك دا وتبان سراو روان وشتام وشي درو توار جنقايم مدينة مردم درو توار جنقا وشن جاء رسول الله جاء محمد يدرو توار يأواز شنق مدينة توكا لهتي وشي الله أكبر تكبير وانا وشي الله أكبر لهتي وشي جاء رسول الله أكبر جاء محمد همي تكبير وشي براء بن عازب رضي الله عنه وشي هنشي خشية مدينة توكاها مردمان دلا توكا مزنينا جنينا هیچ شيء خوشی مدینه توکا نبیته پیسرگین چه خوشی مدینه توکا نبیته چه مرچگین روچ خوشی بیته پورا مدینه دراهی مدینه بازار کندگه پورا دراهی مدینه شهر و درچ کندگایا
پورا دراهیم مدینه دوک دل چیز درو خوشه پورا می دل توکا دراهیم چیزا هنچه دیگ رنگی زورته دیگ صورتی زورته اضاء من المدینه كل شيء. حديث بخاري وشي ردات رسول الله مان بي پورا مدينة درو روشن بي درو خوشحال بي مدينة مردم و چیز و درهت و دوک وشي هنچين واشين روچيه خوشين روچيه رنده يه جنين چوك مردم گشتر رسول الله پیسر ندیده بس نزانه کجایی رسول الله کجایی ابو بکر الصديق امراه واشتر شي قوم امراه فقوشي درو قوشن ايهم رسول الله ايهم رسول الله چوك جوست كنا جنين جوست كنا مردم جوست كنا کجایی رسول الله کجایی ابو بکر هنچو جوست كنا قاية وتواتا ايهم رسول الله همي جوست توكا كامو دي ابو بكر الصديق دي پورا روچ گرم بیانه فهما دمان ابو بکر یک چادر يزو چو پچی کو رسول الله صلی الله علیه وسلم دیما رسول الله سرا بلی روچ اثر مکن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرند درست مردمان زانت اشی رسول الله و اشی ابو بکر چی ابو بکر زورت همه چادر همه شال رسول الله دیمی کت چه روچ آی سرا اثر مکن هر کس کهتے رسول الله مهار هوشتر مهار گیری لوٹی امراه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گوشی انتظار کنه چوک درات کن کسانی چوک درات کن رسول الله صلی الله علیه و سلم دیما درو یک شعر یک نشیده خوشیه گلیه وشن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. فهنشو مدينة مردم مدينة شهر کسانی ببیشه مزنین ببیشه جنین ببیشه مردی ببیشه سیرکتگیری بیتیشه مولد نوکر عرب درو امراه با 500 نفر گو رسول الله را وگه یشی رسول الله راست نیمگا چپ نیمگا درو امراه هر کس گوشی یا رسول الله بیا تو امان تو که داخل بتگه بیا یا رسول الله تو وت شهرات که وت ملکات که وت بازارات که فیه بازار نام بیت پیسر رسول الله آیگا یه نام بازار بیت یثرب بازار نام بیت یثرب یه بازاره رد رسول الله صلی الله علیه وسلم هنچو مان بی رسول الله یه بازار نام بدل بی نام بی مدینه رسول الله بازاره رسول الله ملکه نامي بدل بي كاملة نام بدل بي يثرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولي بازار مش مازانت قباء فرسول الله صلى الله عليه وسلم يراها يسفر بيشك دراجي راه بتا طولين راه بتا دوشنبها قباءات كرسي همي بازارات كرسي دوشنبها دراتك بدل ديك دومي دوشنبها سفر بتا ये सौमी दुशंबे है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल बिता कुबाया हम दाखिल बिता कुबाया इदा बाजार नाम आमिर बिन औफ ये बाजार मर्दमा दो इस्तकबाल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दा ये रकबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ये बाजारा दुशंबे रसे दुशंबे सेशंबे चारशंबे पांचशंबे ये बस मदीना قباء يك أطرافي مدينة شهر جرنة يك أطرافي فرسول الله صلى الله عليه وسلم نيتمي بتمن روم بازار توكا شهر دلقا همودن رو نازل بو بس هن يه مردما أولي جاقات كلوتي رسول الله يه مردما إكرام كم يه مردما يك بهري بدا يك نسيبي بدا جا أولي مردم همي استقبالكو هم دا رسول الله يرق كارت دوشنبه سهشنبه چهارشنبه پنجشنبه 4 روز رسول الله صلی الله علیه و سلم همی بازار نشت
وهمي چارين روچا رسول الله صلى الله عليه وسلم گوشته همدا مسجد بنده مسجد بس صحابه وات ابراه بتهمي مسجد با مسجد قباء. مسجد قباء والبرا نشانه کو جاگاه کو رد بندگی شروع کو یہ مسجد قباء یہ مهمی مسجد عظیمی مسجد اسلام توکا دومی مسجد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد منزلية رسول الله صلى الله عليه وسلم كشي هركس وديما وتلوقا ديم بشودي وضوء بقري شاري سرا وضوء بقري بيت قباء مسجد قباء نماز بكا نافلين نماز ببيشا فرزين نماز ببيشا الله سبحانه وتعالى همين ثواب مزيدا بورا يك عمرية كتجي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تشو مدينة نشت هر شنبها آتكا همدان قباء يعني شنبه روچان نسوه نماز كتا درات آتكا مسجد قباء همدان نماز كتا نفلي وانتا قو مردم قباء مردما نشتا يه قباء مردم نامنه عمرو بن عوف راند پاش جمعه روچ بي يه چارمي روچين جمعه روچ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوشي ما دار كپون مدينة يا يعني أولي مدينة أولي مردم أولي بازار قباء بتا فسوار بي وشته اشترى صلى الله عليه وسلم جمعه روچه درات وشت مرة مدينة شهرة فدرات مردم بازار چه مدينة همي جاگاها بروت رسول الله صلى الله عليه وسلم برسي همي راها جمعه نماز بي جمعه روچه جمعه وقت بي جمعه نماز بي يركبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرها همدا جمعه نماز كوي أولي جمعه نماز مدينة شهرة أولي جمعه نماز مدينة شهرة همدا رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز كو وشتي يكجا بازار سالم بن عوف عمرو بن عوف يه سالم بن عوف يه بازار دومي بازار همدا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعه نماز كتا همدا مسجدتي هاسته هني بهركس مدينة روته وش مسجد الجمعة مسجد الجمعة هم سببا أولي جمعة بتا همدا بتا رسول الله نماز داتا فدرات قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هشترا سوار بناقيا وراندد هنچو روته هشتري روته مردم درو دي مايكايا هشتر مهارزينه گوشتی يا رسول الله بیا می بازارا بیا می میتگا بیا ما هنچو می عدد بازه می سلاح بازه می قوت بازه می مردم دروتی داب داره می بازارا بیا فگوشی رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاري مداره اشي مهار الله دسته الله ما هر جاگاه الله گوشی اشي امر ويه هشتر امر الله كره الله امر که هر جاگاه جوكي من جاگاه موده فدرو يه هبرا راضيه يه رسول الله اختيارنا رسول الله نايشي وشي من شارتري وهي نزيكتري وهي چوشي رسول الله وقت همدا سيادها نزيكي مردمها بني النجارة فهوشتر رسول الله صلى الله عليه وسلم درات مردم درو دنباتا جاگايا هر بازار كيرسي بازار مردم كاين زيتي بهار زيرا وشي يا رسول الله بيا مي بازارا مي ميتقا حيث العدد والعدة والمنع ما را عدد هسته منع هسته جاگاه میں پناه ما دروتي تاب داره وشي رسول الله اتركوها فإنها مأمورة اشياء ويل كان هو اشترى اشياء امر هسته ما جاگاه الله امر كته همو دارو جوكي فدرات شو هو اشتر هنچو چه بازارات كمي جاگاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيته همي جاگاه كرسي همدا جوكيت هوشتر همدا جوكيت فدرو مردم همدا جوكيت زانتي رسول الله جاگاه همدا الله همدا امر كته پدن پادات كوشتر پدن تر دیر شو پدن همه یکی جاگاه جوكيت پدن پادات بلی بیان کنگن یہ چیز انسان امر نہیں الله اختیاره پدا سومی رد هشتر پادات شو دیر دیگ جاگاه دیگ نیمگی پدنات کمی یکی جاگاه جوكيت فمیدان نزدیکترین مردم نزدیکترین لوگ چه جاگاه هشتر جوكيتا یک صحابیه نامنی ابو ایوب الانصاری خالد بن زيد النجاري همشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السيادة همي بازار
بني النجار هم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيادة شان رسول الله بلوك سلمى بنت عمرو هم شان هم بلوك بي. فهم ده ميدان ابو ايوب الانصاري آتك رسول الله ساماني تيست كتام هوشتر همين رحل چیزی هرچی هسته هوشتر سرا زورتانتي ميدان بورتانتي وتلوغا. فدرو آدق مردم بني النجار آتك هر کسا گوشتی یا رسول الله بیا میلوگا ای گوشی بیا میلوگا ایشی گوشی بیا ایشی گوشی میلوگ مسترم ای گوشی بیشی کم و دستنگ تره ابو ایوب هر کس بنی نجار درو آت که یا رسول الله تو بیا میلوگا مهمان بیا رسول الله گوشی رسول الله همی جواب ده الرجل مع الرحله مردم هر بات که یکی سامان برته باید مردم بود سامانان که را بروته. فهندرو راضی بتا حکمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ابو ايوب الانصاري يلوغي مش ما تولوغا بادگيريا يعني دو كوتي يا كوتي جهلاده يا كوتي برزاده. فزيزتي رسول الله صلى الله عليه وسلم همي راهل همي سامان هوشتر زورتانتي بورتي بادگیر سرا يعني همي كوتيا برزي كوتيا بورتانتي هم پدگي هم باید پدگا لك بدا بورتي هم دا يركوتا. هنشو خوشحال بير ابو ايوب الانصاري شين بات شين نصيب شين حظ ابو الرسول صلى الله عليه وسلم كايته همدان يركبي بدا همشي الوغا مهمان ببي همشي الوغا بنندي همشي الوغا ورق بوا همشي الوغا مان بيته دركته همشي الوغا رسول الله مهمان بيايا همشي الوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبليغ كام همشي لوقا رسول الله صلى الله عليه وسلم غازك همشي لوقا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن واني همشي لوقا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيين وقتا ورقوا همشي لوقا رسول الله صلى الله عليه وسلم دبوج سهروا. بيشك شي حظ شي نصيب شي كرامة كيرسي الله سبحانه وتعالى يك خيرية دي تيشان توكا الله سبحانه وتعالى يمردم اختيار كتاب مردم الدنيا توكا يك وابي بجندي رسول الله صلى الله عليه وسلم يك ثانيتي يك مليتي ورد راهي الدنيا يرسته شتويشان شي كرامة شي حظ شي نصيب زندقها ورسول الله أمرها ببا زندقها رسول الله ينوغا بيته زندقها رسول الله ينورق بوا زندقها رسول الله هر مهماني همشان لوغا ببا زندقها ورسول الله صلى الله عليه وسلم وتمالا قربان بكنا رسول الله واسطه. فأبو أيوب الأنصاري بورتي سامان برزا رسول الله صلى الله عليه وسلم آتك ديتي أبو أيوب الأنصاري من سامان بورتنا برزا بادگیر سرا دومي تبكا لك دايا كلوتي هر بلك دايا همان بي أبو أيوب الأنصار كوتي همان بي پدران دا برزا روا لك دايا. فرسول الله نش دوسته روچ برزا پدن گوشتی أبو أيوب من لوتون جهلا بننده و شما برزا بننده. گوشته نه رسول الله چطور تو جهل به ما برزا بند تو ما جهلا به ما بوستر به ما امکان نیست رسول الله بارا ببخش ما نتونه برزا ببند تو جهلا به. گوشته ابو ایوب من واسطه شرط نه من هم روچ مهمان آیا گای روا گای درو مردم هم روچ مسلمان بیا گای هم روچ مردم واز نصیحت لوته هر کس کهته جز شریعتی هسته یا کراوته یا کهته درو محمد کوٹیا برزا برو جهلا من واسطه راحت تره مسلمانان واسطه راحت تره شما واسطه شرط تره ما يركبوا شما برزا بروي. فقوشتي خلاص توقوش يا رسول الله تي امره ما تي طاعته. فيركب ابو ايوب الانصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب وابو ايوب الانصاري وجنينا شتم برزا شتا رد مهمان مردم هرچی رو آکو رسول الله صلی الله علیه وسلم چه همو دا جهلا شتا پدا جهلا درات که یک روز ورقا هنچو ورقا عاد کنه برا ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده هر رسول الله وارت هلاسكو ارت ورق رندوات ابو ايوب الانصاري وتشوكا جنينا رندا ورا وشي ما تشي بركه تشي ورق ما زندگي انا ديتا همي ورق بتجمع وتي ورق بتجمع بيسرا ما وارته لكن هني تام دغري بركته بازه منفعته بازه فهي يقين هست بشك ورسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا دوستيا.
فهنشو أبو أيوب الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو أيوب الأنصاري خوش نسيبه 10 ماه تقريبا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو أيوب الأنصاري الوقابي تقريبا 10 ماه كلا جيش أو كلا كام همين شو أداس ربيع الأولات شبه سفر دوبي سالا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلوك جاقاه باستا فهمي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة همي جاقاه هوشتر جوكي آتك رسول الله جوسكو ये जमीन कहेगे दो चौक का यतीम है درست ये फलानी फलानी है ये यतीम है ये जगह हम शान ये जगह चाहिए जूहान है जूहान माना हम ये जगह है नया येर करना हम यतीम दो चौक का यतीम है हम ये जूहान है हम शान पिता भी ते मोरता हनी चौकान गए जूहान है فقوشتي رسول الله ये जूहान ما बुहा जीरो درست या रसूल الله ये जूहान थे गए ये जूहान ما नलوटे ये जूहान थे गए हर चीज कने बिकने قوش انما قيمتي زيرو فيسوي زيرو ها رسول الله ये ساعته पैसा नहीं है अबू बकर صديق رضي الله عنه فيسوي زو ये جاگاه زو بوها قوشتي ये جاگاه چه من مسجد باندو इसी माना हम शहर में यकीन नहीं कि कार बका हर बहा पूली नहीं है दुनिया वाम बकामिन ये कार वास्ता मर्दम दराही चीज़ान वास्ता वाम कना इल्ला नहीं कि कारन वास्ता قوش ان الله قوشي أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فرسول الله صلى الله عليه وسلم همي جاگاه زوبها همي جاگاه رسول الله مسيته همي جاگاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيت بي كقيامت روچا يه ثواب يموز رسول الله صلى الله عليه وسلم متنسيب بي فهمي جاگاه زو رسول الله صلى الله عليه وسلم رندا قوشت همدا مسيت بانده رندا شروق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيت باندقا وإن شاء الله ديم حلقة بيانا كده والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.